Hello Sophie ulenau te ho jose na bon chawin ka hin lem kirvin tuni video ahin Nepal gam interesting fact ho neu cha na sai ling ahi Nepal hi South Asia a gam khat ahin agam lit dan hi 1,47,181 square kilometer a alinin Nepal population hi 30.3 million vel ahi Nepal hi India le China adinga autonomous region agi he Tibet muna India le China gam ki ka ahi Nepal hi Himalaya mul sangno ya ahin agam capital hi Kathmandu ahi Kathmandu khupi ahin mihim 7,41,000 vel aumin ahi Nepal hi officially a Federal Democratic Republic of Nepal tin aki he in chule agam official language hi Nepali ahi agam mi zala asom sagi lenga tabangin Nepali pau he atho na hi Nepal hin Hindu sa khu hi atam zon azuyun zala a somgit leni vel hi Hindu ho zui a hivin 9% vel Buddhist le 4.4% Muslim 1.4% Christianity le 0.9 hi adang ho hi Nepal gam hi multi ethnic multilingual multi-religious le multi-cultural gam khat ahi tudung zuin ei ho chen nagam Manipur banga zat lenam tampi cheng khom ahi Nepala Kathmandu Valley ahin kilometer somlanga vel a sau sungahin masanglaya anakisa inthupi ta historical heritage site sagi auminahi Nepal ahin ethnic group 125 vel auminahi hechi ethnic group kiti ho hi pauleham kibang chondan kibang mihimja chumchum ho kisaina hi Buddhism ho hin phut do pa Buddha pin namun lumbini kiti hi Nepal a auminahi Nepal gama hin internet slow in download speed hi 6.4 mbps bo se ahin vanoya download speed hat low pen gama hi vanoi pumpi average download speed hi 17.2 mbps ahi mbps di chu megabits per second tin ahi Nepal ahin 59 km bawa sau railway service aumin ahi Nepal gam electric current ho hi 100% la a 91% hi hydroelectric plant akun ahin adang si hi fossil fuel akun ahi vanoya mulsang pen 8850 meter asang Mount Everest hi Nepal gama ahi Mount Everest min umji hi 1830 apat 1843 chan India a Surveyor General anahi British mi colonial Sir George Everest min akun kila sona anaki sa ahi Mount Everest hi Nepal mi hon Sagarmatha tin ako uvin ahi hichichu forehead of the sky tin ahi viewers hon forehead of the sky kiti hi ipi ki seina ham ei pawa hin le on lang hichichu na hole dinga ka hin ngan si ahin la nisolam gam kaya ummi ho hin hichi Mount Everest hi chomo lungma tin ako kinuvin ahi hichi chu goddess mother of the world tin ahi ei pawa chu leisit pathin nu iti diu himain tin vanoya mul sang pen somla a git ho hi Nepal gama aumin ahi 1815 kuma konin Nepali gulkha ho hin British army anatongun anapangun ahi 1945 chanahin Nepali Gurkha 1,12,000 wal British army anapangun ahi ahin 2014 chanachun hechi Gurkha ho chu 3,400 bo apang tawin ahi akala chu athi amangjong tampita ana umhiding ahi Nepal gam hi 2006 kumin Nepal parliament in Nepal gam hi secular hetai tin official ta in aphongdo tawin ahi secular ti chu non religious non spiritual tin ahi holabi chi pi mong loading tin ahi monarchy system a so ta anaki vai pu zo nungu 2008 kum June tha in monarchy vai hom na chu anaki chai dan ahi monarchy system ki ti chu ahe tampi umjong le hello hoding in ga sei kit lewhan mi khanin thunei na zo si akila a mi pi chunga vai ahom ho khoki seina ahi ga he thei pendinga to a North Korea gamle Myanmar gam tabang tin ahi utphang te ni tun to a namaste tia kilim nahi Nepal mi hon achi piu nahi India gama jong mun tam ta akichi pi nahi Nepal hin numei ho thasia thinei phat menstruation period sungahin in chum khada achang se in om sa jibin menstruation hatin in neu cha asa piun om do sa jibin ahi aji chu am ho hi athing lo abu hi tin alau nahi hiti chonna chi pi hi la do ahi na ding in 2005 kumchun Nepal Supreme Court in dan khat asimin ahin la
abang bang in tu ni chanin hi chi chi na chu achi pi na layon hi Nepal flag hi gamdang flag ho to akibang pun amho flag hi triangle shape hi Nepal ahin mundanga ki ha mulo sa izat ham khat aumin hi hol a chu red panda Bengal tiger chule snow leopard hi ho he hi Nepal national animal hi bong ahin Nepal ahin yeti kiti hi chi snowman tia ki he tizat umta sa ho hi awmi tin aki sein hi ahin la tu ni chana hin koiman aki tu pi kha nai pun hi Nepal gam mi kum som la thunga pat som nga ki ka ho zakhat la a som ni ho tabang hin tobeko ane un chukeu hilo in Nepal nu mei zakhat la a som sagi langa ho vel hin alcohol amangun pasal zakhat la a som nga le thum vel in alcohol amangun pasal sanga no me ho judon ha zo ti di dan he vanoi pumpi a an kammu tampu do pen Nepal gam he thingpu do gam hol a athum chan na hin Nepal a fast food ni thei popular ma hele momo he military lama Nepal tu hin military personnel 95000 anein active aircraft somlanga anein Nepal hin helicopter 38 aumin hichi ho chu helicopter company som lakhat hon operate abolo hi military lama Nepal hi gam zakhale som lile ni la zale som lakuna in apangin he tuni video adengin hi chancho hi tin aban kina tabang ho imujing jing thena devin so piule naute hon lungsi ten ka video hi share nei na bol pi jewin lang hi channel hi nang ho dinga jong khan to na hi a kya dinga jong phat chom na hi thena dingin share nei na bol pi ji divin kain tim ve na bon chawin umno mun lang mangpha